Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Katkom ki kendon jong ka Solid Waste Management 2016. Kayeng syari ke bakmi tang ya ki mokoduma, ki baydai bat kajing penjon, bat kajing penjaklia ya ke mairamau. Kata kayeng syari National Green Tribunal. Kakang persyaru bantang ya kinu-kinu kinyuan hakijaka balong renghang. Henry hadu mentapat ki babon hi ki pajba, lese kim datep ya kene. Kumta khnang ban penpriang ya kene kajing mana, syaki tendong skor jong wai pau wai nong snong jong kene nong ba Shillong. Hakani ke kenti u Chief Executive Officer jong ke Shillong Municipal Board u ba BS Solia. Lengba kinong pathai kubor ulapan kan mau biang ya kene kajing mana syaki pajba. Bakalong bean bantang pathar ya kinu-kinu kinyuan hakijaka balong renghang. Burning of waste in open space, kami nak order jong ke NGT order OA 9199 2016 jong ke Almitra Patel case. Ini men comply lebih itu di SWM rules 2016, Solid Waste Management rules. Ini kita kedai burning of waste in open spaces. Imsya. But ka fine kalong 1,000 for simple burning, atau 1,000 for bulk burning. Kiniru ia ka fine ting 4 juta fine 4 juta alat ban iu ha ni rukam ban mar. Ngiru mli bang sulen tu ni fine bagi lap. Babun gibri ka ni kim 4 tip. Ngi gila ipan benang gila ai through di IPR iban tip ya kan ni. Katuat ni gila tip ko boy la ai. Temadon kim 4 long aware di komite ki system bun ngi dalam ni su abi dak awareness tu ki pelip no gading jam thang su bat ki kular bat ki ong bang kinum le su e gani bakim pat tip kati ngiru yang tom pi pat tip tentang pila tip ba burning of waste gading thang jong unyut unu unyut ula bende usla la bende plastik la bende kuno in open space ka momot wan ade hapo compound lo jong la wale hapo plau lo jong ru insya su open space ang ni ka mot be ya ka sun ya ka atmosphere ka sun direct sa sun beneng bet ki haban ai ki kali jongi bikin kit cha waste disposal site ni kum bisla le ti kitap gen pi penong kompos gen hapo pidadon ke plau jadon ke jaka kata hapo plau lo jong ban si un thang yusla ni sutap no itu ulong kompos na ulong sebo aman.